Okay, eine Minute noch. So, nochmal den. Ins Leben gerufen von Künstlern während der Belagerung Sarajevos als deren Antwort auf Tod und Zerstörung, hat sich das Sarajevo Filmfestival zu einem der besten Filmfestivals in ganz Europa entwickelt. Ein Filmfestival in einer der faszinierendsten Städte, gerade einmal 970 Kilometer von München entfernt. Okay. I dobitnika počasnog srca Sarajeva, reditelja Bela. Evo večeras najočekivanija ekipa filma, epizoda u životu berača željeza, filma koji će otvoriti 19. Glumac Nađib Mujić, glumica Senada Alimanović sa svojom naravnom porodicom. Pridružuje se i ostala ekipa na čelu sa rediteljem Danisom Tanovićem. Znaš koji je danas dan? Da. Emir Hacıkazizbegović. Nebojša Kurovac. Nikola Rakočević.
Rešice, Crtan Golgović. Htio bih da se zahvalim na podršci i na razumevanju i na poverenju i jako mi je drago što je Rade Aleksić učera sa nama.